Daniel chapter 7. Sana all magnusblit kitang tanan karon. Ampura para nako. My sermon's too long, but I couldn't figure out how to cut it in pieces. So I'm gonna try to keep things moving. I don't delete my boring kayo. But we're gonna learn some things tonight. Kinsa magsulti nako, Pastor Mike, interesado ko sa prophecy. I find prophecy interesting. Good. And a lot of us do. And I've always found it interesting, but until the last few years, I didn't study it much. Tungod na daghang laing butang nga wala pa ko nakasabot. So, but last week nag-start ta. I don't know if it's a series, but we started teaching on prophecy last week. And we'll see what happens this week. Daniel chapter 7. Basa na tong verse 8 lang para karon dayon unya mo basa sa daghang lain. Keep your Bible open. Ayaw mo close ang Biblia na daghang verses karong gabi. And Daniel chapter 7 and verse 8. Kung nanasa, amen? Amen. Tanamaning dog pala para sa pagbasa pulong sa Diyos. Daniel chapter 7 verse number 8. Mga kong mga bata, dali mo magastorya. Mga kong mga hamtong pod, dali magastorya. And Daniel chapter 7 verse 8. Ayaw ka balaka kung malibog ka sa verse, ako mo pasabot someday. Alright. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn. That's important, little horn. Before whom there were three of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. Bisaya. Ako mihunuhuna sa mga sungay, ug tanawa, dihay mitungha sa taliwala nila nga laing gamay nga sungay. Sa una niini dihay tulok sa mga nahiuna nga mga sungay nga giibot gikan sa gamot. Ug tanawa, diha niini nga sungay mga mata sa tao. Ug uska baba nga nagasulti sa dagkong mga butang. Does anybody besides Mom Ruth know what this verse is talking about? I'm sure you know. I mean, medyo, you know the general idea. Does anybody know what the little horn is? Ang gamay nga sungay. Anybody know? Last week, nag-start ko nagtulog kabayan sa prophecy gamay. We talked about the don't tell. We talked about the day of Christ. What exactly is the day of Christ? Kinsa makasulti nako unsay adlaw ni Kristo. Somebody tell me. It is the day Christ comes to what? To judge. Remember that? Last week, naghiskot ta sa day of Christ. Is there only one day of Christ? Na isa lang? No, naidaghang adlaw si Kristo mobot aron mo hukam. Naadlaw mo rapture siya na to. That's sometimes called the day of Christ. Tungod kuhaon na to aron mo, kuhaon ta aron mahukman sa judgment seat of Christ, right? So that's called the day of Christ. Ang adlaw nga si Kristo magbalik gikan sa langit, uban kanato human sa great tribulation. Og maghukom siya sa kalibutan og sa Antichrist, kanagi tawag ang day of Christ og lain-lain pod. So that's the day of Christ we discussed last week. Tonight, I want to take a few minutes and look just a little bit at the person that we call the Antichrist. Kinsa kabalo sa pulong, Antichrist. The Antichrist. When we use the word Antichrist, kung kita magsulti Antichrist, unsa gihisgutan na to? What are we talking about? Title of my message tonight is Let's Meet the Antichrist. Let's meet the Antichrist. Magkaila ta sa Antichrist. Magampo na ta? Dayon kamo makalingkod para sa mensahe karon. Dear Father, thank you for your goodness to us. Thank you for your blessings on our church. Lord, I pray, God, you'd bless the message tonight. Give it clarity. Help me, Father, to teach clearly and give practical application. But Lord, mostly tonight is just teaching. I pray, Father, you would increase our knowledge, but more importantly, increase our love for your word. And help us, God, to have a desire to understand and to learn and to grow. Bless us, dear God, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Kinsa, nag-experience ni ini, nagbasa ka sa Daniel ug nalibog yun ka.
Okay? Kung wala ka nalibog, na duha ka posibilidad. You are the smartest Bible scholar ever, and you just knew it automatically, or wala pa gyud ka nagbasa sa Daniel. Kanang duha ka posibilidad. Alright? As far as I know, para sa akong kahibalo, Daniel chapter 7 verse 8, kanang first time ng Biblia naghiskot sa tao nga kita nagtawag the Antichrist. The Antichrist. So what exactly is the Antichrist? Ang Biblia klaro yun. Ang sunod dakong panghitabo sa propesya nga gipromise sa Diyos, what is the next major event nga gisaad sa Diyos? Unsang sunod kitang tanan naghula para niini nga event nga gipropesya sa Biblia? The rapture. Now, it's sometimes called the second coming. We're going to talk about that in the future. But here's what's funny. The word second coming is not in the Bible. Kung tao ganang makiglalis nimo kabayan sa second coming, kabayan sa rapture, those two words aren't in the Bible. They talk about things that are in the Bible, but those words aren't in the Bible. Those are words that we use to describe events and promises in the Bible. Okay, so ang Biblia nagtudlo, klaro gyud nga ang sunod panghitabo para sa plano sa Diyos, mao ang rapture. Kompleto ang tanan gospel. Si Kristo nagpatuman sa mga saad sa Old Testament, kabayan sa manluluwas, natao siya diri, sa Berhen, He lived a perfect life, namatay siya sa cross, nagbayad siya para sa tanan sala, sa tanang tao, sa tanang kasaysayan sa kalibutan, na gilubong siya, nabanhaw na, ug nibalik siya sa langit. So, now, the Jesus has come and returned to heaven. So, asa si Kristo karon? Stay with me. Asa si Kristo karon? Sa langit, the Bible says, seated at the right hand of God. Nagalingkod diya sa tuong nga kamot sa Diyos nga amahan. He's in heaven, waiting to come back in what we call the rapture. I'll teach about that maybe some other time. Pero ang rapture, simply kayo, si Kristo magikan sa langit, pero dali siya mobot dali sa yuta gyud. Mag-stop siya sa mga panganod, or the hard word, kana nga pulong. Sakto gyud. Panganod. I can't say it. I can't say it. I can't think of it. Panganod. I can't do it. Forget it. I cannot figure that word out. But it means mga panganod. So why do we have to have plural? Nga naman dali, mga lang. Mga panganod. Mobot siya sa mga panganod o kita makuha gikan dali o mobalik ta sa langit ubang ni Hesus Kristo. Kanagitawag the rapture. Now the word rapture, ang pulong rapture wala sa Biblia, pero ang idea sa rapture na sa Biblia. In the English, it's let's look at it. I got it. Ako ray mo basa. 1 Corinthians, let's see here. Nope. 1 Thessalonians 4:17. Then we which are alive and remain shall be caught up. Caught up, that is the meaning of rapture. Sa Bisaya, lalong gyud. Let's see if anybody knows it. Paga sakgawon. Kinsa nakasabot sa pulong sakgaw? Kwa sakalit lang, di ba? So, paga sakgawan means sakalit lang kuhaon tao og idala sa taas or dalon sa taas, di ba? That is what we call the rapture. Kana ang sunod panghitabo nga gisaad sa Diyos, si Kristo na kompleto na ang gospel, naghula rata para sa rapture, ang tanan, paminaw na ko, ang tanan tao nga maluwas, kuhaon diretso, ang tanan lain mabilin dere. Ug ang sunod 7 years, maong pinakamaot nga panahon sa kasasayan, sa tibuok, sa kalibutan, all history. Let's look at what Jesus says about it. Jesus talked about it in Matthew 24 verse 21. You got your Bible? Matthew 24. Kamu nga nagbasa sa Mark 13, karon simana or karon bulan. Mark 13 and Matthew 24, nakastudyo ka ba sa priyong abutang? Parallel passages sila. I think it's Matthew 24, Mark 13 and Luke 16. I think those three are the same. Or priyo. Matthew 24:21. Si Kristo nagastorya kabahin sa tribulation time dari ang 7 years sa dakong kasakitan dari sa kalibutan. Matthew 24 verse 21. For then shall be great tribulation. That's where we get the word great tribulation.
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Kay, unya, mahitabo ang dakong kasakitan, nga ang ingon wala pasukat sa sinugdanan, sa kalibutan, hangtod ni ining panahon na wala. Ni sa umaabot, mahitabo. Walay lain panahon sa kalibutan, mas maot kaysa great tribulation. 7 years man. Now, niyan ang panahon na wala na tadre, kay naluwas na. Pero na yung mga tao nga maluwas, niyan ang panahon na, nag-miss sila sa rapture, nabiling dere, nakasabot na, kinahanglan ko maluwas, huwag sila maluwas, huwag sila mag-antos sa hilabihan. Dere, niyan ang 7 years. Ang tibok kalibutan mag-antos, pero sila nga naluwas, o ang mga Hudeo, sila mag-antos sa labaw sa tanan lain. Now watch me now, na-rapture, si Jesus mukuha na to, kita mo, gawas na, wala na Kristohanon dere. Maka-imagine ba ka sa kadautan, sa kalibutan, kung wala na Kristohanon dere? O ang balang espiritu, wala na naggamit, delete na mo gamit sa mga Kristohanon, sa pagpugong, sa kadautan, nining kalibutan? Wow! Kanang may tabo. During those 7 years, the Bible teaches na ay tao nga magbarog o maghari sa tibo kalibutan 7 years. I'm a little confused about some of the timeline. Wala pa kung nakasabot sa tanan. And listen to me very carefully. Kung ang mayong tao mo storya kabahin sa propesya, the best Christians I know all disagree in some small areas. Silang tanan mag-uyon ng rapture ang sunod, dayon ang tribulation, dayon ang return of Christ, dayon ang millennial kingdom. There's Christians who believe other things, but the people like us, we all agree on that. But everything else, people have different opinions. Mamina, nagbasa ko ni Brother Rice. I read a little bit of Brother Rice. Dayon mamina ko ni sa akong pastor dito sa US. Dayon mamina ko ni what's his name? Brother Mark Bachman. Ug silang tanan magpasabot sa Matthew 24 sa lain-lain paagi. So there's always a little bit of, God made it confusing a little bit on purpose because He wants us to dig for it. Sa mga naibulawan dito sa Utah, kinahanglan og work. Diba? Kanang ang plano sa Diyos sa propesya. Dili dito sa surface, kuha na ko. No. It takes work to get things that are valuable. Kung bililhon, ilubong. Kanang ang pamaagi sa Diyos. So there's always going to be some differences of opinion, and that's okay. We're not talking about salvation. We're talking about prophecy. So basin na tao magadong sa akong mensahe, dali mag-uyon na ako sa tanan. Okay naman. Dali ko makiglalis kanila. This is my church, so I'm gonna preach what I believe. Now, I'm gonna tell you, wala ko nagbasa daghan kabayan sa propesya. Gamay ra. Nagbasa ko ni Brother Rice. Gamay. That's about it. I haven't really read a lot. Nagbasa ko sa Biblia lang. So ang akong pagtudlo, for the most part, it's just akong nagbana-bana, nagtuon, nagbasa. I've read the Bible over and over, and finally, na ay mga butang nga mahimong mas klaro sa akong hunuhuna. But anyway, how'd I get way off track over there? Oh, we have the rapture, then the tribulation. Samtang sa tribulation, ang tao nga kita mo tawag Antichrist, mobarog og mahimong hari sa tibuok kalibutan. We call him the Antichrist. I'm not sure why. I do know why. But the Bible never clearly says that's what he's called. The word Antichrist, gigamit sa Biblia 5 times lang. Kita na kasabot sa bulong anti. What does anti mean? Against. Batok or opposite. So the Antichrist, siya ang kontra sa tinuod Kristo ug opposite gyud sa tanan kinaiya. Si Kristo napuno sa balang espiritu, ang Antichrist mapuno sa yawa. He'll be given power by the devil. Maghimo siya sa mga milagro, pinagi sa gahom sa yawa. Si Jesus naghimo sa mga milagro, pinagi sa gahom sa balang espiritu. I mean, opposites gyud sila sa tanan o kontra man. He's the Antichrist. But the word Antichrist is only used in the Bible 5 times. 1 time it's plural, Antichrists. There's more than one. 4 of the times it's used, nagastorya lang kabayan sa mga bakak na nagtudlo. Sila nga nag-deny sa kamatuoran kabayan ni Kristo. 1 time lang nagamit sa Biblia nga basin na kastorya kabahin sa tao nga kita nagtawag
Antichrist. Ang tao nga maghari sa kalibutan samtang sa panahon, 7 years, human sa rapture, sa dali pa si Kristo mo balik. Are you with me? Am I speaking clear enough in the sign? Klaro ba? Okay rata? Okay. Let's look at it. One time lang, 1 John chapter 2. Now, karong gabi, ako mo tawag ni ining tawhana nga Antichrist. Pero ganang kung magsulti mo prangka, dili klaro gyud ang Biblia kabayan niya na. 1 John chapter 2 verse 18. 1 John chapter 2 verse 18. I promise you, you're going to learn some things tonight, or you're going to go to sleep. One of the two. 1 John chapter 2, 18. Kung nanas, amen? Amen. Little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come. Even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Kinsa nakadoong sa phrase, this is the last days. Anybody heard that? Kinsa nakadoong ni Ana? Oh, Pastor Mike, kini bang last days? Si Kristo hapit na mo balik. Listen to me very carefully. It has been the last days since Jesus went back to heaven. Dili mag-start karon. Sukad si Kristo ni balik sa langit, ang tinod Kristohano nag-expect or basin siya mo balik karon kay kini ang last time. That's the biblical position. Pasaya, kagmay nga mga anak, kini mao ang katapusang panahon. Og ingon nga kamo nakadungog nga ang Antikristo mo abot. Bisan karon adunay daghang nga mga Antikristo, pinaagi ni ini kita na hibolong nga kini mao ang katapusang panahon. Ni anang mga adlaw sila nagsulti kini ang last times. Sakto gyud. Ever since Jesus went back to heaven until he comes back. That's called the last times. Because complete tong plano sa salvation. So karon ang last time sa kalibutan hangtod si Kristo mo balik. But I want you to notice, as ye have heard that Antichrist shall come. That's the only verse in the Bible that maybe is talking about this man, kining tawhana nga maghari sa kalibutan sa 7 years human sa rapture. So, I'm going to call him the Antichrist. I think it's fair, huno ko nga, accurate na, nag-describe gyud sa yang batasan. So, bisan kani, wala na kastorya gyud kabayan kaniya, sakto gyud. Dili sayo, nga mogamit sa expression, Antichrist. Okay. One thing we do know for sure, klaro gyud kani sa Biblia, ang adlaw mo bot, paminaw ako, nga si Jesus mo balik og mukuha sa mga magtotoo og modalat nila ngadto sa langit, og human ni ana na doubt ang tao nga mobarog og hari na maghimo dali hari, but to rule the world. Hari man na, maybe dumala. I don't think there's anything wrong with using the word Antichrist. So tonight, I'm going to use Antichrist just like we use the word rapture. Para sa caught up. Sakgaw. We use the word rapture. Nothing wrong with that. I think it's a good description. Saktong nga description ni ining dautang tao. He will be against Christ. Magbatok gyud siya ni Kristo. The opposite. What is opposite? Dili pares, because that's positive. What's opposite? Baliktad? Basin. He will, watch now, he'll be the opposite of Christ, he will be against Christ, and magsulay siya mupuli ni Kristo. He's going to precall himself God. He's going to stand in the temple at Jerusalem ug mutawag sa iyang kaugalingon nga ang Diyos sa kalibutan. Now, this wicked man, kining daotang tao, gipaila-ila kanato sa first time diri sa Daniel, as far as I know. Para nako walay laing naghiskol kaniya hangtod sa Daniel. To properly understand the Antichrist, aron makasabot ta sa introduction kaniya, kinahanglan ta magtuon duwa ka visions. What is vision? Pananaw? Vision? There's another pananawon sa book of Daniel. Now listen carefully. Kamo nga mga batanon, palihog, paminaw lang. I know, lalong kani gamay, pero usay kinahanglan ko mo pagkaon sa mga dako pod. Dali ang tanan para sa bata. So paminaw na lang. Karong gabi, kinahanglan ta mo hiskot, duwa ka damgo, duwa ka pananawon, nga nahitabo sa mga dreams sa book of Daniel. Daniel has lots of visions. Daghang yun, chapter 2.
Chapter 5, na handwriting on the wall. Chapter 7, 8, 9, 10, 11, 12. Silang tanan, mga vision, mga prophecia, mga damgo. We're going to talk about 2 dreams tonight. Now listen, paminaw na. Karong gabi, kita mo hiskot, duwa ka dreams. Daniel chapter 2 o Daniel chapter 7. Kinsa ang nagdamgo sa Daniel 2? Anybody know? Nebuchadnezzar, ang hari, ug si Daniel ang nagpasabot niya kabahin sa yang damgo. Nalimot siya sa dream ug ang Diyos nagiyon ni Daniel unsang dream ug unsang pasabot. Dayon sa Daniel chapter 7, kinsa na damgo? Si Daniel mismo. Si Daniel na dream sa Daniel 7 diha sa panahon sa paghari ni Belteshazzar. Murag si Belteshazzar ang apo ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar gitawag iyang father, pero common kayo nasa Biblia, si Abraham gitawag amahan. So, I don't think siya, I think lolo manggod. I don't think he was his actual father. But anyway, so naay duha ka damgo. Naay ang damgo ni King, kinsa? Naay damgo ni King, o naay damgo ni Daniel. Diba? Alright, mag-practice ta. Kamu magsulti Nebuchadnezzar, kamu magsulti Daniel. Alright, naay damgo ni King, o naay damgo ni Now, kita maglantaw kanilang duha karong gabi. Alright? Now, it's going to be a little deep, but we're going to learn, I promise, kamu nga ganahan sa prophecia, mukaton og daghan or dako? Dako karong gabi. Ako po mukaton og dako sa Bisaya karong gabi. Now, if you want to take notes, it's worthwhile, but we're not going to write on the board for a little while. Okay? The first thing you have to understand, listen to me, kung mubasa ka sa Daniel 2 o Daniel 7, ang unang butang kinahanglan masabtan nimo, these 2 dreams are parallel visions. Kinsa na kasabot sa parallel? Side by side. Okay, kinsa na inom sa story ni Joseph? Kabalo mo sa story ni Joseph? Kung mga batanon, si Brother JD, nagtulog ka ba ni Joseph sa una, di ba? And si Joseph, nasa sa prisuhan, tinuod, o ang Pharaoh, ang hari, na ay duwa ka damgo sa uska gabi. Di ba? Ang unang damgo, kabahin sa 7 ka tambok nga baka, o 7 ka niwang nga baka, o ang niwang nagkaon sa tambok, pero niwang ragyapon. Di ba? Kita na inom niya nga story. Sige. Dayon, unsang ikaduha, na ay 7 ka stalk. What is stalk sa mais? Stalk. Nasabi nyo, tanom. Okay. 7 ka tanom stalk sa mais nga nindot gyud. Nindot gyud. Na 7 ka stalk tanom sa mais nga maot gyud. Luya, not luya. What's the word? Laya. Nalaya? Can I use the word laya? Nalaya na, the Bible says, blasted with the east wind, maot kayo. Ug unsa na itabo? Ang maot nagkaon sa Mayo, pero maot ra gihapon. Sama sa daghang tao nga nakita na ko, mukaon sila sa nindo ang pagkaon, pero maot gihapon ang tao. Wa ko nakasabot. Pero, ayaw ma-discourage. Ang Diyos na igugma ni mo gihapon. Wala ko kabalo sa rason, pero naigugma gihapon. Okay, padayon ta. Si Joseph, unsa iyang gisulti ni Pharaoh kabahin sa iyang duwa ka dream. Maglantaw ta. Kuan yung Biblia. Genesis chapter 41. Genesis chapter 41. Magbasa ta, uska verse lang para sa time. Genesis chapter 41 verse 25. Mom Ruth, why don't you do this while we're waiting? You have your paper. Write in. Huh? I put it on your Bible. Okay. Give me these 3. The top ones only, not the bottom ones. Yes, just the titles without the parentheses under them. Okay. Genesis chapter 41 verse 25. Kung nana say amen? Amen. And Joseph said unto Pharaoh, si Pharaoh bago pa nagyon niya sa mga sayang damgo, the dream of Pharaoh is what? Come on now, the dream of Pharaoh is what? We're in Genesis 41:25. God has showed Pharaoh what he is about to do. Bisaya. Og si Jose miingon nga to sa Pharaon. Ang damgo sa Pharaon usa. Pero pila ka damgo?
Pero siya naging usa. What is he saying? Usa ka pagpasabot. One meaning lang, silang tanan, silang duwa nagtudlo sa priyo nga idea. Ang tambok nga bakog nindo nga mais maong picture sa 7 years. Ang niwang nga bakog maot nga mais na 7 years pud. So na 7 years mayo, 7 years tinggutom. Diba? So he said the dream is what? The dream is what? Okay. Si Nebuchadnezzar sa chapter 2, nasa damgo. Si Daniel sa chapter 7, naidamgo, usa lang. Lahi yun, lahi kayo. Pero ang pagpasabot, pareho yun. Nakastori sila kabayan sa pareho nga panghitabo sa umaabot. Okay? Tanan kanima ang introduction para sa Antichrist. We're only going to talk about the Antichrist for about 5 minutes at the end. Pero kini ang unsang tawag, introduction man. Okay. Both dreams, nakastori kabayan sa pareho nga mga butang, o si ang Diyos naging kanila. Go with me. We're going to start in Daniel chapter 2. Sa diha si Daniel nagsulti sa hari kung unsa iyang dream. Unsa iyang damgo. Daniel 2 and verse 31. Go there. Keep your Bible open. Magbalik-balik ta. Daniel 2, Daniel 7. Daniel 2, Daniel 7. Most of the rest of the evening, that's where we'll be. Daniel chapter 2, verse 31. Mag-start ta, verse 31. Daniel chapter 2 and verse 31. Kung nanasa, amen? Amen. Thou, O king, remember, ang hari nalimo sa iyang dream. Nalimo siya sa iyang damo. You ever done that? Nimata ka, ug na dream, nahadlok ka, pero wala ka na hinumdum, nga naman nahadlok ka. Nag-experience ba? Okay. Kanang naitabo sa hari. Daniel chapter 2 verse 31. Thou, O king, sawest, and behold a great, what? Image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. Bisaya, ikaw, hari, nakakita og tanaw uska dakong larawan. Kining dakong larawan, kang kinsang kasanag, hilabihan, mibarog sa atubangan nimo og ang dagway niini makalilisang. So, what was Nebuchadnezzar's dream about? A great what? A great what? Image. Statua. Diba? Dakong larawan. Statua. So right here for me, Ma'am Ruth. Great image. A great image. Og unsa nakita ni Nebuchadnezzar diha sa image. Tanaw, verse 32. The image's head was of fine what? Okay. The image's head was of fine... You're going to stay right there, wifey, because we're going to be putting up most of this one here. Okay? So, what is the first thing we see when we look at the image? A head of gold. A head of gold. Iyang ulo gihimo sa, or ginahimo sa bulawan. Let me find my place here. Kining ulo sa maong larawan sa lunsay nga bulawan. So first we see a head of gold. Sunod, his breast, as dughan or chest, mas common sa English karon, his breast and his arms of silver. So unsang sunod, na ulo gihimo sa gold, ug ang chest ug arms gihimo sa Bisaya, plata. Sa English, silver. So we'll get that one next. Chest and arms of silver, padayon ta. His belly and his thighs of what? Brass. Nasabtan yung brass, Bisaya, tumbaga. Common ba? Tumbaga, dali common, di ba? Now, I want you to notice something. Pause. Unsay mong makitaan, oh, you can go do the belly and thighs of brass. Stomach, whatever I put. Okay? Ang iyang tien, o unsa man ni, paa? Paa, gihimo sa unsang brass para ninyo? Huh? It's brown, huh? Tumbaga ang sakto. Ang brown metal, medyo soft, mahal dito sa US. I want you to notice, unsa yung nakita andre sa mga puthaw. Unsa pinakabililhon. Dayon ikaduha mas barato, dili priyo. Dayon ikatulo not samot pero what's the word I'm looking for? Ang bili nagkunsod. I don't know how to say it, huh?
Naggamay. Each one is not as good. Unsa pinakamayo? Bulawan. Ikaduha, plata. Ikatulo, tumbaga. Okay? So nag-down, down, down ang bili sa puthaw. Tanaw ang sunod. Kung nakay choice, makapalit ka, kung makakuha ka libre nga ring, tumbaga, plata, or bulawan. Unsa imong pilion? Bulawan kay mas bililhon, mas mahal. Diba? Okay. Tanaw ang verse 33. His legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Ang iyang mga batiis, that's down here, this part, dere. This is what it mean by leg. Ang iyang mga batiis sa puthaw, iron sa English, ang iyang mga tiil may bahin nga puthaw, ug may bahin nga yutang kolonon. Kita na magsabot kolonon. Ang lapok gamiton para sa pagporma sa mga butang, kolon, di ba? Okay. So look at this statute here. Nice statue. Ulo ginahimo sa bulawan, ang dughang og arms sa plata, ang tiyan og paa tumbaga, ug ang legs iron puthaw, ug ang tiil puthaw og lapok is what it really is, clay. Dili mayo masago kanilang duha, dili kusog kaayo, dili kusog, di ba? Dili ligon, kusgan. Okay, so kana ang dream ni King Nebuchadnezzar. Nakita siya sa dakong statue. Now let's look at Daniel's vision, chapter 7. Mukat-on mo, padayon lang ta. Chapter 7. Kung mumata gihapon, mukat-on ka. Kung matulog, magpahulay. Okay po. Daniel chapter 7. Kung nanasa, amen? Mag-start ta sa verse 3. What was Daniel's dream about? Tanaw ang verse 3. And 4 great beasts came up from the sea, diverse one from another. So ang dream ni Nebuchadnezzar, kabahin sa a great what? Pero unsang dream ni Daniel? Beasts. 4 great beasts. Go ahead, Mom Ruth. I'm sorry. Yeah, 4 beasts. 4 beasts. It's up to you, beast. Unsang beast sa Bisaya? Let's see here. Mananap. Upat ka dakong mananap, mihaw-as gikan sa dagat, nagkalahi ang usa sa usa. So let's look. Here we go. Now watch. Look here. Pila ka buok ni? 4. Pila ka bis? 4. Magkauban. Alright, let's look. Unsang unang beast? Tanaw ang verse number 4. Unsang unang beast nakita niya? The first was like a what? Lion. And had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth and made to stand upon the feet as a man. I'm not going to teach all of that stuff tonight. Verse number 5. Unsa man na? And behold another beast, a second, like to a what? Bear. A bear. Ma'am Ruth, don't put the details in yet. Like to a bear. So ang una, sama sa? Ikaduha, sama sa? But notice the next phrase. And behold, another beast, a second, like to a bear. Look at the next phrase. And it raised up itself on one side. What does that mean? Kining a bear. 4 feet. Kaya naman. Put that in, Ruth. The description of the bear. That's important. Importante kayo para sa pagpasabot unya. Okay, we'll look at verse 6. Verse 6. After this I beheld, and lo, another, like a what? Leopard. Kapag mo sa leopard, ang dakong nga iring, paspas gyud, dili kuskan sama sa lion, pero delikado gyapon. After this I beheld, and lo, another, like a leopard. So ang una, mao sama sa? Come on now, ang una sama sa? Ikaduha sama sa? Ikatulo sama sa? Now look at the details about the leopard. This is very interesting. I got lost. Which had upon the back of it 4 wings of a fowl.
The beast had also how many heads? Oh, so let's write that down. That's important. Importante gyud ka na. Does anybody know why that's important? Does anybody care? I don't care if you don't care. I'm going to tell you anyway. And we're going to enjoy it. Okay. The beast also had 4 heads. Upat ka ulo. That was an ugly leopard. I'm going to tell you right now. Okay. And dominion was given to it. Now, verse number 7. The 4th beast, dili siya makatandi sa bisan unsa nga nakita niya sa una. Walay itandi, walay matandihan. Daniel 7:7, look at it. And this I saw in the night visions, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible. What did he look like? Dreadful and terrible. Messiah. Makahahadlok o makalilisang. And strong exceedingly. And look at this next phrase. And it had great iron teeth. What kind of teeth? Iron. Does that sound familiar? Have we heard about iron earlier today? Nakadungo ba? Oh yeah, ang legs o feet game sa iron, di ba? So we have a terrible beast, call him a terrible monster if we want. Dili mapasabot sa dila sa tao nakita pero unsa ang pagpasabot niya na. And what did he have? What did he have? He had what kind of teeth? Iron. That's on purpose. It's connecting. But I also want you to notice something else that's going to be important in a few minutes. I lost my place. It devoured and brake in pieces and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had how many horns? How many? Okay. O kini lahi gikan sa tanan mga mananap nga una niini, o kini dihay napulo ka sungay. Now wait a minute. That sounds like something we saw a minute ago, but I forgot to point it out. Look back in Daniel chapter 2. I lost it. Where is it? I lost the verse, babe. Oh, it's later. Okay, wala pa ni good. We'll see that in a few minutes. I forgot. It's later in the chapter. Okay, asamanta karo. So, pila ka bahin sa statua? 4. Pila ka beasts? 4. The head of gold is the lion. The chest and arms of silver is the bear. The stomach and thighs of brass is the leopard. And the legs of iron and the feet of iron and clay, that is the terrible beast with iron teeth and 10 horns. But I'll show you now while I'm thinking about it. I have a question. How many toes are on your feet? 10. How many horns? It's on purpose. Nagkonektar. We're going to see it later. Maghiskot gyud sayang mga tudlo sa tiil. It's going to mention it later. Hopefully we'll get to see it. I could not possibly show you every verse or dalita mo uli hangtod sa rapture. Okay. Now where am I in my notes? So the question is this. What do these things mean? Anybody have any idea? Beth should know. We've discussed this. Nalimot ba? What is the head of gold in the lion? Unsa man. Go back to Daniel 2 when Daniel explains to the king his dream. Daniel 2 verse 36. How we doing? Okay, pata? Walay nosebleed? Dilik gila ay? Wakway labot. Alright. Daniel 2 verse 36. We keeping up? Nag-apas ba? Daniel 2:36. Kunana, say amen? Amen. This is the dream, and we will tell the interpretation thereof before the king. Thou, O king, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field, and the fowls of heaven, hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them. Look at the next line. Thou art this head of gold. Do y'all see that? Ikaw, O king, ikaw mao kining ulo nga hinimo sa bulawan. But wait a minute. Does he literally mean it is a picture of Nebuchadnezzar?
No. Look at the next verse. Look at verse 39. And after thee shall arise another what? Aha. After thee shall arise another kingdom inferior to thee. Nasabto yung inferior? Dili priyo sa mayong equality. Inferior means ubos sa quality. Okay? Wait a minute. What's that about? Gold mas mayo kaysa plata. So inferior. Okay? Dili priyo. Okay? After thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth. What is inferior sa Bisaya? Og sunod kanimo mubarig ang laing gingharian nga ubos kanimo. Okay. And then verse 40. Tanong verse 40. And the fourth what? And the fourth what? Shall be strong as iron. So, I have a question. What are these things pictures of? For what? When he says, thou art this head of gold, he's saying you and your kingdom. Nebuchadnezzar was it's kind of like we say, you could say, Pastor Mike is Truth Baptist Church. What do you mean by that? Ang Truth Baptist Church, nagdawa sa akong personality. Nagdaghang kabuwang. So, manahingag yun ta. O daghang tao nga walay respeto. And, okay. So, when he says that this head of gold is you, he meant you and your kingdom. Because you are the one that built the kingdom. It's you. This kingdom has your personality. Okay. So, Mom Ruth put right here. What is the meaning of the great image and the four beasts? 4 kingdoms. Is that what I put on the notes, Ruth? 4 kingdoms. Now, what are these parts of the statute and these animals a picture of? Unsay mga gingharian gi hulagway? Is it hulagway? Gi hulagway ni ini nga mga nini nga dream. What kingdoms are they? Well, wait a minute. Nebuchadnezzar was the king of what? So what's the first kingdom? Okay, so we're going to call it the Babylonian Empire. Because it's not just the kingdom. Kining tanan mga empire, meaning nag-control sila sa lain nasud pod. Okay? So ang unang empire mao ang Babylonian. Nako pangatana. Now we know. Kining nga panahon na pay Babylonian Empire. Karon wala na. Kinsa nag-conquer sa Babylonian Empire? No, not certain. No. Huh? The Medes and the Persians. Now wait a minute, Mom Ruth, just a minute. The Medes and the Persians. Ang Diyos nagamit sa Medo-Persian Empire. Silang naidua ka nasod nga naghiusa, murag pinaagi sa kasal. Like we've read before, ang queen ug ang king basing nagkasal, or ang prince ug princess ug nahiusa na ang gingharian. So karon ang Medes and Persians kauban na. Ug sila nagdaog sa Great Babylonian Empire tungod kauban na sila. Kung mag-uban, mas strong na. Di ba? Okay, so the Medo-Persian Empire. So go ahead and put that down, Mom Ruth, and then we're going to see. So wait a minute. We think the silver is the Medo-Persian Empire. Now mubalik ta sa chapter 7, maglantaw ta kung mag-uyon ang dream ni Daniel kabahin sa bear. Kabahin sa bear. Where are we at here? What verse am I looking for? Daniel 7:7. Nope, that's wrong. My page flipped. 7:5. There we go. Daniel 7:5. Kunana say amen? And behold, another beast, a second, like to a bear. Look at the next phrase. This is important. And it raised up itself on one side. What's that a picture of? Wait a minute. The Bible gives us another, in chapter 8, naghisgud gyud sa Medo-Persian Empire o Greek Empire. Klaro gyud. But we see the same concept both times. The Medes, sila ang una, mas karaan ang ilang nasod kaysa Persians. Pero sa dia ang Persians naghiusa sa Medes, ang Persians mahimong mas kuskan. So, unsa na itabo, dili equal ang kuskan sa nasod, uneven man. So he lifted himself up on his one side. The Persians were higher than the Medes. Bisan ikaduha sila.
Sabtan ninyo? So, ang dream ni Daniel, nag-uyon ni ini nga idea. Kinsa nagdaog sa Middle Persian Empire? Alexander the Great, and what was his kingdom? The Greeks. So the Greek Empire. Ma'am Ruth, give me the Greek Empire right here. Now let's see if Daniel's dream agrees with the Greek Empire. Tanawa ang verse 6. Are you learning anything? Nagapas ba ka mo? Okay na ta? Okay ba? Dili gila ay? Sige. Daniel 7:6. Does Daniel's dream agree with this? And this I beheld, and lo, another like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. Look at the next line. The beast had also how many heads? How many heads? No, that's the 4th beast. 4. Now, nagbasa sa sunod. Naguna siya kanako. And just excited siya para sa sunod. Okay, watch. Does anybody know the history of the Greek Empire? Si Alexander the Great nag-conquer sa mas dako nga area sa bisan unsang empire nag-una niya. Dayon, bata pagyud siya. I think 30, duo sa 30, namatay siya. Ang tao nakiglalis hangtod karon giyon sa nga siya namatay. I don't know. But he died. And here's what we do know. Sa diya namatay siya, walay tao nga gipili daan nga mupuli niya. So naay pakilalis. Na siya'y 4 ka generals nga kusog yun, ug sila nagbahin-bahin sa ang empire, ug ang empire naluya na tumadali na gihiusa. Pero pila ka buok? 4 heads. Unsang head? Pangulo. Diba? So mag-uyon ba ang dream ni Daniel sa Greek Empire? Uyon gyud. Uyon gyud. Pero what about this one? Sa diha naluya na ang Greek Empire, walay tao kinahanglan mag-conquer gyud nila tungod na divide na, naibulag na. Pero kinsa nagpuli sa Greek Empire? Romans. Now wait a minute. Dugay na naglisod ko niini nga passage. Tungod klaro kayo, kini nga beast dari kang Daniel. Klaro gyud nagastorya kabahin sa government sa Antichrist. Klaro gyud. Walay duwa-duwa. Pero nalibog ko tungod kung kini nagastorya kabahin sa government sa Antichrist. Nalaktaw gyud. Is it laktaw? Nalaktaw gyud ang pinaka-importanteng empire sa kalibutan, ang Romans. Mas importante kaysa sa lain. As far as they weren't as powerful but they were more important. Silang nag-crucify ni Kristo. I mean, they were there. God used them. So I was confused. How can you just ignore the Romans? Ug kini nag-uyon sa batasan sa Romans. Iron, kusog gyud, gahi kayo, walay kaluoy, nag-uyon. Pero nalibog ko, dugay na. Let me find where I am in my notes. The Romans ruled the world for almost 1,000 years. Hapit na 1,000 years. Slowly, over time, nagtubo ang akong pagsabot kabahin niini. This is the Roman Empire. Go ahead, Ruth. This is the Roman Empire. Kini ang Roman Empire. Let me stick with my notes because I want to make sure I go in order so we don't get confused. The legs of iron and the feet of iron and clay nga nasagol. Kana maong Roman Empire. Ang 4th beast maong Roman Empire. But there was a very important detail I was missing. Go with me to Daniel 2:42. Daniel 2:42. Hapit na tao man. We made good time, actually. Daniel 2:42. Kunana, say amen? Amen. Oh, there it is. There's the toes. I knew naiskut na. And as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom. What kingdom is it? What kingdom is this? Roman.
So the kingdom shall be partly strong and partly broken. Pasaya. Og ingon nga ang mga tudlo sa tiil may bahin nga putaw og may bahin nga yutang kalonon, mao nga ang gingharian mahimong may bahin nga lig-on og nga bahin bungkag. In 476 AD, paminaw na, importante yun ni, dali ka na mawala. 476 AD, that means after Christ was born. So, atong panahon karon. So, 1,600 years nilabay. Duol-duol. 1,550 or so. 53. In 476 AD, the Roman Empire fell. Nadaot na, gi-conquer sa mga kaaway sa gawas. After ruling the world, human nga naghari sa kalibutan duol-duol sa 1,000 years. Nadaot ang physical empire. Pero ang spiritual empire buhi gyapon. It's called the Roman Catholic Church. It's partly strong and partly broken. The physical empire wala na gyud. Pero gamhanang gyud ang Catholic Church hangtod karon. Tinod ba? Ug asagi kan Rome, the Emperor of Rome, nagdesisyon mahimong ko Kristohanon ug ako maggiya sa bagong simbahan. Ug nagdala siya sa daghang false pastors nga nag-change na sa ilang doktrina ug sila nakaapil niya ug siya nag-organize sa Catholic Church, nagtawag Kristohanon, pero wala gyud siya naluwas. Siya ang pangulo sa simbahan, dili si Kristo. Iyang ngalan si Constantine. History gyud ka na. Emperor Constantine. Ako mahimong Kristohanon tungod kinahanglan siya sa ilang tabang para sa iyang sunod gubat. Kinahanglan siya sa tabang sa mga Kristohanon. So nagpakaroon ingnon siya nga mahimong siya Kristohanon, pero dali tinuod. Wala sila nagtudlo sa doktrina nga maluwas ta pinagi sa grasya, tungo sa grasya pinagi sa pagtuo, na change ang doktrina. O pinaka-importante, nag-change sa leadership. Dali na si Kristo nangulo, ang Roman Emperor nangulo sa Catholic Church. That's history. But namatay gyud ang Roman Empire? Dili. Ang Babylonian Empire, patay. Ang Medo-Persian, patay. Ang Greek, patay. Buhi gihapon diri. Ang Espirituhanong Empire, mas kusgan o mas widespread kaysa tibuok Roman Empire sa pinaka-mayong panahon sa ilang empire. Wait a minute. The Roman Empire never came to the Philippines, but Catholicism's here, isn't it? Mas kusgan karon kaysa una. The kingdom is partly strong and partly broken. Now look at me with verse 7 of Daniel 7. Daniel chapter 7, mobalik ta sa iyang dream kabahin sa terrible beast. Daniel chapter 7 and verse 7. Kunana sa amen? After this, I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. And I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn. Later, makakatunta ang mga horns, mao ang hari ni ini nga gingharian. Now, I'll be honest, I can't tell you exactly what that means. I don't know if that means popes. I don't know what that means. And I'm not going to guess. People do guess, but I don't like guessing. So I don't know. And if I have an idea, I'll tell you. But on this, I'm not sure yet. It's not real important. Okay. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn. Now this I know what it is. Before whom were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. Basaya sa, do I have the verse? Verse 8 sa Basaya. Ako mihuno-huna sa mga sungay, ug tanawa, dihay mitungha sa taliwalat nila ang laing gamay nga sungay. Sa una niini dihay dulo sa mga nahiuna nga mga sungay nga giibot gikan sa gamot
ug tanawa diha niini nga sungay mga mata sa tao ug usa ka baba nga nagasulti sa dagkong mga butang. That word dagkong is great, meaning rebellious, wicked, evil. Later we read about the wicked words of the Antichrist. But this is our first introduction. The little horn in Daniel is the man we call the Antichrist. And look what tool he's going to use to rise to power. The spiritual Roman Empire. That's not real popular in the Philippines. Pero tinuod gyapon. Ang Antichrist mo gamit sa Catholic Church aron motuman sa iyang tinguha nga maghari sa kalibutan. And under his leadership, ilalom sa iyang pagpangulo, the power of the Roman Empire will rise again for 7 years. For a short time, maybe not even 7 years, because later in the tribulation, the Antichrist betrays them and destroys the Catholic Church completely. But that's a different sermon. Siya mogamit sa Roman Empire sa pagpatuman sa iyang katuyuan nga maghari sa kalibutan. And for 7 years, planet Earth will be an ugly, ugly place to live. So number one, kung wala pa ka naluwas, ganahan ka maluwas. Dili ka ganahan nga napakadiri sa tribulation. Number two, kung naluwas na ta, kinahanglan ta magseryoso kabahin sa buluhaton sa Diyos. Kinahanglan ta mag-work aron daghang tao maluwas. You say, Pastor, daghang tao maluwas, dili magsimba, pero ma-rapture sila gyapon. Dili ma-waste ang atong effort para sa Diyos. Dili ma-waste, dili ma-usik ang atong paningkamot para sa Diyos. Let's get serious about serving God because this is real. It's real. And thirdly, let's decide to keep studying the Word of God. Let me tell you how I learned this. I read the Bible over and over and over. Once in a while, I'll open a book and read something to try to help me. But most of the time, I just read the Bible. Ug makakaton ta. You will never learn everything you need to know. Keep studying the Bible. Padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. And let's be serious. Seryoso gyud kabahin sa atong buluhaton para sa Diyos. Magdugo na ang atong mga ulo, yung mata, magdugo.